In spet smo rekli ne. Ne takim manipulacijam. Ne koalicije voljnih, ampak koalicijo narodu zvestih. Obračam se vam, predstavnikom tiskanih in elektronskih medijev. Sporočite našim ljudem in svetu, da smo v svoji zemlji svoj gospod in da iz te zemlje ne bodo nikdar napravili banana republike. Smrt fašizmu, svoboda narodu!